Consumer right ngira ngo abenshi murazizi, hariho guhabwa amakuru, kuko iyo ufashe amakuru ahagije kucyo ugiye kugura bigufasha gutoranya neza. Hariho kwigishwa, hariho kurenganurwa iyo warenganye, hariho guhagararirwa aho bashyiraho amategeko n'ibindi byose bishobora kukurenganura. Impamvu consumers barengerwa bitwa abanyantege nke mu mategeko, kubera ko wa wundi uguha serivisi abakurusha amakuru kuri icyo kintu, abakurusha ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga, aba yakurenganya bigatambuka. Iyo hatabaye ijisho rikurengera ugusanga ibintu byagenze nabi. Ndabanza gusubiza uwo bategetse gukozaho kubera akantu k'agakoni atwaye mu ntoki. Ntabwo ubundi akantu gato kari munsi gafite ibiro bitarenza 5 ntabwo kagomba kurihira. Rero nkuko nabibabwiye ngikora presentation yanjye, mwabonye ko abashoferi dusigaye tubaha karita kugira ngo baba abashoferi biyubaha, b'abanyamwuga, badasaba abantu ibyo badakwiye gusaba. Ariko uko tugenda tubinoza tubigisha, bene utwo tuzavamo. Ikindi navuga gifatanye n'icya mugenzi wawe umaze kubaza, iyo ugiye kureba muri transport mu mijyi cyangwa hagati y'imijyi no mu bihugu biteye imbere, ntabwo imizigo ujyana n'abantu. Ubwo rero bigomba gutandukana, tukagira utuntu twemerewe dutwara mu ntoki tutarihira, tukagira na wa muzigo wenda wisumbuye ku modoka zifite butu nini wawurihira ukawushyiramo ukagerayo nta kibazo. Ikindi twongeyeho nuko bazajya bayitaginga nka kuriya ko mu ndege, kuko hari abayibura. Ushobora nko kugenda uvuye nka hano werekeza Rubavu, wagerayo umuzigo wawe ukaza kubura, ugasanga watwawe na mugenzi wawe waviriwemo mu nzira. Ibyo byose tuba twabimenye, baraduhamagara kuri ya telefone yacu 3988 bakabitubwira, noneho tukagerageza kugenda tubishakira umuti. Nicyo RURA ibereyeho, kugenda inoza ibitanoze kuri izo serivisi zose.